kumzlo trakani lokiwi petha pesu tsani. Rikhoki, chigibidi trakani tsalo, ketoni kini namukubidi. Ishi Ayeghiqha Sutsa Kithe akoto kami pini. Rikhoki, chigibtu tupulani tsalolo, NDTV World News Sutsa Kithe no pikiuna. Rikhoki, laki asuzani tsalolo, Israeli Defense Forces wushimyakona Syria gaku capital, Damascus pugila, Iran gaku embassy kila, bom vesu Iranian Revolutionary Guard Corps IRGC wushimi, sini rekipitive kiwongna, ite hiye tolomo, Iran gaku yepikana amkulu kiulana, kuku dolomo, Israel gaku la bom kami vesu Israel gaku sasa, agushi hutu veni ipi, akupushani ipi. Tigongna, United States gaku na, Israel gaku kupu kiungo, sishopen kiwongna. Pana United States gaku wushimi kami ngo, ashuka kami lena puwai ipi. Sala nomo Iran gaku na Israel gaku la bom vesu kepusha ye. United States gaku gi Israel gaku kupana Iran gaku sasa agushin kiwongna kutope kwai ipi. Rikhoki chigaktu tupulani tsalolo, Ukrainska pravda Sutsa Kithe no pikiuno. Russia gaku na Ukraine gaku sasa agusha kiu hipola. Atsalolo Russia gaku wushimi kepeni laki show tivyani ipi. Itagi Ukrainska pravda Sutsa Kithe no pikiuna. Russia gaku na kepeni kini na muku kini mpe supuki muku bidi tsalolo no ishiktola. Ukraine gaku sasa agusha kiula. Ukraine wushimi kona Russia gaku wushimi alkango bomna rekipitive ke koye. Agikihila lagbidi kepeni lho pungukini akesni na lho tso showshivai ipi. Rikhoki chigaktu tupulani tsalolo. Ukrainska pravda Sutsa Kithe no pikiuno. Hipo pinedo lo likina Russia gaku wushimi kona Ukraine gaku Zaporizhia Oblast lal bom gotu akebdina chigi vesu ipi. Ena tilena aki aluk tomo bomna shipsa khawatsai ipi. Itagi Russia gaku President Vladimir Putin na New York Times post Sutsa Kithe no pikiuna. New Russia gaku na Ukraine gaku sasa agusha kiu hipola. Klola gaku kona kupuche kiu gongna. New Russia gaku na nuclear bomb pei tatunipi akupu wushivai ipi. Itagi Russia gakumi political scientist Dmitry Evstafi no pikiuno. Sala nomo agushi hipola New Russia gakuna nuclear bomb pei thake pushaye. Tileno Ukraine gakumi oliki kumopu. Europe continent yegeloge timi akhekini na lhopungu million show akhu kahavenani ipi. Itagi tribal media Sutsa Kithe no pikiuno. Myanmar gakula anigini salola kaya states la Karenni National Liberation Army galumi kono. Pola kengo pasongpu kama dola Myanmar junta yepika reinforcement wushimi kono panong yegek luk to molona uchekelona Karenni National Liberation Army galami kono zlena panong show alkango bom tomo vesu kiula Myanmar junta reinforcement wushimi ko dola timil lobidi rekipitivai ipi. Ena Myanmar junta yepika reinforcement wushimi ko dola timil lopungutsni agakhuna agalami tipakona galvai ipi. Karenni National Liberation Army galam kono Myanmar junta yipika wushmil thop ngutsni akakhuna angkalana kalveke ko dola timkini ye lakina battalion commander shani ipi ena lakina deputy battalion commander shani ipi. Karenni National Liberation Army KNLA galam kono Myanmar junta reinforcement wushmi thop ngutsni akakhuna kalveke ko tipako ye Myanmar junta force 134 Light Infantry Battalion wushmi kongo 135 Light Infantry Battalion wushmi ko sushon kiu gongno ena kupun kiu gongno ihike ko ki ipi. Itagi asa kithe no pikiuno Israeli Defense Forces IDF mkono Lebanon gaku apeo Aida Asaf pugila Hezbollah galami ko kem lakila bom khami vesu kiula Hezbollah galami tim tomo vekapitiva ipi ikimo tim kije vekapitiva kila mtsimshi psimpi ipi. Itagi asa kithe no pikiuno Israeli Defense Forces wushmi kona Hezbollah wushmi ko kem tipola bom vesu kiu tipo ye Hezbollah wushmi kona anigini salala Galilee la Israeli Defense Forces wushmi kona ngoche kiu alakila zlena bom vesu kiu gongna amkulu kiu lana Israeli Defense Forces wushmi kona panong kem tipola bom vesu kiu ke ipi. Rikhoki chigikini mutulani salala Arab News Sutsa Kithe no pikiuno Rikhoki chigikaki anigini salala Gaza puge Finance Market area ipikiu ala drone bomb kami vesu ipi.
Ikimo Palestine Hamas terrorist wushimi momo Palestine mi kiji rekapitivikila pisin pay ipi. Itake Arab News Society no pikiuna. Anigni salola Gulf of Aden zigla United States laku wushishuka kami chekeko. Show auti galim ona United States laku shuka tipako show drone bomb kami vepu vetsekiulo drone tipako dola chekeka kiye space kumu chekelona United States laku wushimekona vekamba vasai ipi. Rehoki chekaki Anigni salola India Today Society no pikiuno. Vietnam ga kulimi igona akini usakyo billionaire throwing Milan ye Vietnam ga ku ka dollar billion chikni aga ku yeza vecheve na pay tha vekyu wongna Vietnam ga ku yeza klana Ho Chi Minh pugela li sakipiti vai ipi Associated Press Society no pikyuna Vietnam ga ku na ketanik ni nam ku knim pe la li kalvena aku kila kha tha ve pe pa chena ketanik ni nam ku bidim pe rekhoki chik khaki Anigni salolono li iki pevena ayeza kiklana li sakipiti vai ipi asa kite no pikiuno lina aga kuka dollar billion chik ni tipo ye fraud case shive kiulana pay thave kiu ke ipi li ampe photos ni shive na akhu ka havai ipi rihoki chik thu tupulani salolo cable network news society ke no pikiuno izraga kumi apulaki Binyamin Achimir ye Palestine ye West Bank la asala khamin jupha ve kiu ye Palestine mi ophu laki phivela asuk mo phulvai ipi Itake asa kite no pikiuna Israel kumi apu tipo kumola apila azaku kutomo phulwe ipi Israeli Defense Forces wushmyo kono pikiuno apu tipo ye Palestine Hamas terrorist wushmyo kona pithive ki ushagnani ipi Itake Cable Network News Society no pikiuna Russia ga kuna Ukraine ga khu sas agusha ki hipo la adodo la lola ga khu kona agushina nula Ukraine ga khu kupuche ki gongna Russia ga khu President Vladimir Putin lo igona shikyu de watsai ipi Tiganguna Russia ga khu na Ukraine ga khu sas alau akum to she agushin ki la pe than ki gongna pana ga khu gushina no igona akum to laki ICBM Intercontinental Ballistic Missile Bomb Test shivena kuto pe khwai ipi Rihoki chukthu tupulani salolo Tribal Media Report Society no pikiuna Manipur State's Kangpokpi District la Haileng Mall nakto phivela Kukizo volunteers mpona kamu saichang ipikyu ala pana Kukizo mi ko yegela meitei mi asaye lucheke ko etexne na uchekela meitei mi agalami ipo langwa ke kona putona drone pe thana panong jutho ithulvena Kukizo village volunteers te pa ko show alka veku vese ipi Tigongna Kukizo volunteers te pa kona kumo shimla ve ipi meitei mi asayel luake kongo meitei galami tlena ngwa ke ko show panong na kumo shimla ve na ide ke vai ipi Kuko meitei commando kongo meitei galami arambai tingolum kongo meitei UNLF galim kona alka society po chilvekena panong na bulletproof wushi yege klu khami pe thana Kukizo mi ko yege Haileng Mall tipo la zlena ige ipi Kuko meitei galami tipo kona Kukizo mi ko yege Haileng Mall area to vekena Bongjang village ipikyu phula meitei galami amkok thu tipo kongo Kukizo volunteers tipo ko alka kivekile ve ipi Kilena Kukizo village Haileng Mall area volunteers mkona meitei mi ko bulletproof wushi yege klu lakhi bomna shupsa watsai ipi Itagi asa ki tena pikiuna meitei galami amko kiningo meitei commando wushimi tipo ko likhi kumopo ado kamithiu Central Forces wushimi ko ge igena Kukizo volunteers ko bunkers tipo ko show bom tomo vesuvetse ipi ena tlena Kukizo volunteers tipo ko dola timkini ye bomna vekpitivai ipi Kuko meitei galami tipo ko na Kukizo village volunteers timkini kumo phulvekena itagi panong na alkana pakma kumo show alka gothuk tomo vepu vetsana pakma shi hukum no shiwatsai ipi panong na pakma wuge astana githawa tsai ipi
Central Forces Gushimi Tipakona, Cookies of Village Volunteers Kama, Bomna Vekipiti Veku Liki Kumopo, Pakma Launa, Meti Golami Tipakona, Alka Kini Luvatsai Ipi. Ena Alka Tikmaye, Lakina AK-47 Lika Ipi. Ena Lakina, Insas Rifle Lika Laki Ipi. Itagi asa kitena pikiuna Central Forces Gushimiakona, Cookies of Village Volunteers Bunker Osho, Kami Veku Vesikula, Pakma Tilena Akhuk Have Ipi. Ishu Sakite Hipato, Nongkum Tishkimti.